Ne želim da ulazim u njegovu krivicu. Puno ljudi sumnja u njegu, ali ja ne želim da se bavim time. Čak i da je sve to kao što jeste, nakon 34 godine, razumete, ili tih 17 godina u izolaciji, pa on mora da je, šta god da si uradio, ja mislim da si oslužio. Da li, hajde pogledamo, na primjer, onog zlikovca što ubio Klaru Mandić, to je lep primjer. Jer Klara Mandić je sigurno bila daleko popularnija i voljenija u narodu nego što je to bio Đinđić koji je pozivao na bombardovanje Srbije i kopnene trupe i tako dalje. Taj dripac koji je nju ubio zbog para, nakon 5 godina je bio slobodan čovjek. Nakon 5 godina. Ali gledajte, kako je on nju ubio? Tako što je njegov stric kupio kuću od Klare Mandić, a taj mali dripac je umislio da Klara drži novac ispod jastuka i došao je pred njen prozor i 5 dana uzastopce je bacao petarde da bi se ljudi navikli na pucijavu. I onda je 6. dan došao i uzeo pištolj, zazvonio na vrata, kad je otvorila vrata, pucao je u čelo. I 200 maraka odneo bundu i telefon i zbog toga su uhvatili na telefonu. Zašto vam to sve pričam? Pa da li je taj dripac zaslužio da bude duže u zatvoru ili neki koji je iz nekih patriotskih pobuda? Ako je to uradio, to je samo uradio iz patriotskih pobuda. Nekoga ko je pozivao da bombarduje, pa makar on bio Srbiju, makar on bio i premijer, ko bi od ovih dvoje trebao da bude duže u zatvoru? To mi objasnite. Ja mislim da u ovom slučaju sigurno ovaj dripac koji je ubio Klaru Mandić. I siguran sam da je on Šiptar ili da je on Srbin, da bi odavno bio na slobodi. Ili sigurno ne bi bio i dalje u samici, u izolaciji. Tako da moramo da donesemo zaključak da je u njegovom slučaju činjenica da je on srpski heroj. To ne može niko da ospori. Ne zbog ovoga, nego zbog onog drugog što je radio, da je zbog toga heroj. Da mu je to uzeto kao otežavajuća, a ne kao olakšavajuća okolnost. Jer prema srpskim herojima i vi ste svedok tome važe ti dupli standardi. Znači ne mora da se dokaže nečija krivica da bi on bio kriv. Kriv je zato što je Srbin. Nepristojno je da ja samog sebe nazivam herojem, ali sigurno će se složiti da veliki deo Srbije doživljava tako.